Izgrađeno kao simbol napretka mlade jugoslovenske nacije, Sajmište je tokom rata postalo ime koje izaziva strah i nelagodu. Sa ovog mesta od marta do maja 1942. godine preko 6.000 jevrejskih žena i dece gasnim kamionom dušegupkom odvedeno je u smrt. To nije bio kraj. Dok se sudbina srpskih Jevreja neumitno približavala svom poslednjem činu, jedno novo poglavlje se tek otvaralo. Sajmište je opet postalo srce tame porobljenog grada. Desetog maja 1942. godine posljednja grupa Jevreja odvedena je sa Sajmišta na stratište u Jajincima. Kroz bodljikavu žicu sa prozora svog paviljona gledali su ih novi zatvorenici logora pristigli tek koji dan ranije. Logor je već imao novo ime. Anhaltelager Zemlin ili prihvatni logor Zemun. Do Zemuna, ovde do Beograda, putovali smo jedno 5-6 dana. Na par mjesta otvorili su vagone i ubacili nam leba. Za tim lebom bila jagma. Onaj koji je bio jači uhvatio je i pojio. Neki nisu ni okusili taj hleb. Voz nije stajao do Zemunske stanice. Kad smo izašli na stanici, tu nas čekala već vojska SS, ona se japsio. Tu su galama, kerova, to. I upravo do Sajmišta. Prešli smo Savu tada, pošto je most bio porušen, na splavu. Pratili su nas nemački vojnici koji su nas preuzeli, gestapovci neke vojnici koji su nas preuzeli na stanici železničkoj u Beogradu. Došli smo u logor, jedan za drugim onako kako se ide to. Preslušavali su nas ko smo, šta smo. Ali ono što je najinteresantnije, niko od nas nije bio pitan zašto je doveden u logor. Ratne operacije velikih razmera zahtevale su ogromne napore nemačke vojne industrije. Čak i na samom početku rata nemačka industrija je imala probleme da prati zamah ratnih dejstava, a kada su pretrpljeni prvi neuspesi, posebno oni na istoku, ratna mašinerija zapala je u ozbiljne teškoće. Smišljeno je jednostavno rešenje, prisilni rad zarobljenika. Godinu dana pre kraja rata, broj prisilnih radnika u Rajhu popeo se na preko 7,5 miliona ljudi. Iz svih krajeva okupirane zemlje počeli su da pristižu zarobljenici. Logor je ubrzo punio svoju utrobu. Kad su tamo mi izašli, a ono, ljudi, to su kosturi, kad su došli tamo da uvatili se za žice i gledaju prema nama. Pa to je strašno bilo njih pogledati. To je bilo ko mravinjak, bre. To je bilo ne jedan, to je bilo 10 paviljona. U jednom su Crnogorci, u drugu Sremci, u treću iz Srbije, u četvrtu, šta ja znam. Tu je bilo teško jako izdržati. Svi su ljudi bili šantavi, bangavi, snega mnogo, hladno. I upali smo u Sajmište, mi ne znamo di smo. Logor je bio ograđen s onom velikom, dosta visokom bodljikavom žicom. Oko logora bile su one posmatračnice, na posmatračnicu bili su Nemci. Ko je god prišao toj žici, mislili su da hoće da bega negdje. Poredali su nas pred kancelarijom, a kancelarija se nalazila u Kuli, sadašnjoj još uvek čitavoj. Jedan za drugim smo ušli.
Za stolom je sedeo jedan mojih godina. Kad sam ja prišao stolu, pitao me na nemačkome name, forname, prezime, ime i onda šta sam bio u civilu. Ja sam rekao, ja sam bio tada državni tužilac, zamenik državnog tužioca u Užicu. I onda smo posle bili tamo raspoređeni po paviljonima, ženske su imale posebno paviljon, a mi smo bili u paviljonu broj 3, to je jedan veliki, ogroman paviljon. Bilo je par hiljada, koliko ja onako mogu da procenim. To je bilo tamo, mi smo to zvali boksovi, oni kreveti, razumeš, i to je sve bilo popunjeno. A sa mnom je bio otac, majka, brat Dušan. I onda stric Nikola, strina Sava i brata strica Bogdan. Do kraja novembra 1941. godine ustanak u Srbiji je bio ugušen. U narednim mesecima otpor se premestio na teritoriju Bosne, to jest tadašnje kvislinške tvorevine Nezavisne države Hrvatske. Kako su partizani i četnici u to vreme na ovim prostorima već stvorili velike slobodne teritorije, Nemci su morali da reaguju. Zajedno sa ustaškim oružanim snagama, Nemci su otpočeli velike vojne operacije. Sa razbuktavanjem oružanih borbi na hiljade i hiljade zarobljenih civila i vojnika svakodnevno su pristizali u prihvatni logor Zemun. Logorski život ubrzano je uspostavljao svoja surova pravila. Ustajali rano ujutru neka fiskultura, doručak i opet poslije nešto šetnja neka oko logora i po logoru. Onaj ko je malo bio pametniji, on sakrije ispod onih taraba da ne ide da trči. Psi su okolo, jure vas. Ako ne može da trči, takođe da trči. Hrana je bila jako loša. Kad im se ćefne, onda nas kazne ceo dan da nam ne daju ništa, a onda nekad nam daju malo hleba, parčence jedno, ne znam da li ima, nema ni 5 grama. I na to kašiku pekmeza i neku vruću vodu dobiješ mjesto čaja i to nam je bilo sve. To su 100 grama proje u podne po upodne. I kuvani 2 lista kelja ukazano od 100 kila. I to. Kad sam mogao da sečem travu unutra da bude gušće, da bi nešto malo pojeo više da nađe trava, to je, treba naći da ima u džaku trave da se ubere. Da. Stomak je uvijek sve gore i gore kontrakcije činio, čulo se i prestao on da radi, a posle 2 mjeseca, a ovdje je počelo da mi se stvara pritisak u glavi i iznemoglost. To ne možete da zamislite leti kako izađem, probudim se od buva. Celo telo je crno, ovako je crno telo, ceo. I izađem pred paviljon i da tresem i istresem koliko istresem i tako se vratim. To je najveća muka bila. Po nekoliko puta noć sam morao ustati da istresem te silne buve. A bilo je dosta koje su imali trovanje. I se sećate toga? Pa kako ne, povraćali. Povraćali proliv, to je uništavalo ljude. To je uništavalo, bre. Svaki dan neko je stradao. Iz zatvora su trpali na kola mrtvace. Meni su ostale sjećanje nekih špediterska kola velika i nabacaju ih kao bundeve odozgo. Ruka se vidi preko, natrpaju i tako dalje. I ja sam čuo da su ih sahranjivali tamo na Zemunsko groblje, a poslije su mi neko rekao da je bila i neka krečana pa su ih bacali tamo. Mnogo je umiralo, da zvao se neki Nikola se zvao, mi smo već malo navikli na to, jedno Nikolin transport. Po 20-30 se ubacuje u kola.
Pa ujutru kažem, kad izlazi, kad se on smiri, on ako je neko mrtav, bace ga bre u Savu. Sve bi jedan zvao me da vidim. Pogledaj, kaže. Pa kroz ona stakla nije se smio otvoriti prozor. A bilo je nezgodno, da vam kažem iskreno. Kad vi vidite da nose vašega druga mrtvoga, bace u Savu. Šta ćete vi? Vama je dosta jela i pića. Od početka postojanja logora zatočenike su slali na rad van njegovog kruga, u filijale samog logora, sabirni logor organizacije TOT i radni logor na Dunavskoj Adi ostrva. Smrtnost u ovim logorima zbog teškog rada i jako loših uslova života je bila ogromna. Ostali logoraši koji su ostajali u krugu najčešće su bili iscrpljivani besmislenim poslovima, kopanjem rupa pa njihovim zatrpavanjem, čupanjem trave, sakupljanjem kamenčića. Pa to je bilo neko zemljište gdje nije bilo da sagrađeno ništa, onda kopamo odavde tamo, natrag. Odeš na jedan kraj, onda kopaš, natrag i tako. Pa prvo nam je bilo da tamo skupljamo kamenje, pa to je bilo poniženje, razumeš. Tu ne smeš da lepo čušneš, razumeš, jer onako na pete, razumeš, ili da se onako saviješ. Ne, u polu čučećem stavu, razumeš, je li to tako. Ako slučajno, razumeš, je li vidi da si spustio se ili podigo, onda ćeš da dobiješ, razumeš, je li onom batinom, znaš. I onda to uzmeš kamenje, skupljaš i onda ga bacaš. Ideš dalje, razumeš, jer pa dalje druge skupljaš pa bacaš. Poniženje, razumeš. Znam da je i u Mađarskom bilo kanalizacija je bila zagušena. Mi smo morali svaki dan sa kofama da idemo tu, oni nam vadili iz onih jama, sipali i nosili smo to u Savu. To nam je najviše bio posao, po ceo dan tako bilo. 20 po 20 rade, onda 20 se odmaraju. Nosimo. To nam je najbilo, smrdili smo, svi smo smrdili. A nemaš vode da sumiješ. U Dečije 4 smo radili u radionici. Bila je radionica gdje su ljudi pravili koje šta. Tu su bili zanati, kovači, tišćeri, šta ja znam da. Mi smo deca vadili iz saka eksere, pa ispravljali da damo njima da imaju da. I onda smo mi izvadimo ekseri tamo po 50-60, pa onda iskrivi nanovo da ne moram da vadim iz saka. Još imam uvek kad švaba najđe, imam da ispravljam eksere. Dakle, to sami su mi sebi tražili kako da. Tu je bilo malo i toplije, tu se već i ložilo, bili su kovači koji su grejali vatru, pa onda mi grejemo dok ne, jedan stoji na vratima dežura dok ne dođe, kad idu švabe, mi onda radimo svoj posao. Kad nema švabe, idemo, pa se grejemo kod vatre, tako da smo i tu malo bolje saživili. Da. Pripadnici unutrašnjeg logorskog obezbeđenja imali su potpunu vlast nad ostalim zatočenicima. Ali jedna grupa zatvorenika imala je nešto drugačiju ulogu i položaj u logorskoj organizaciji. Stalno osoblje ili personalci obavljali su sve pomoćne službe u logoru, od kuhinje, radionica do logorske pisarnice. Za ove potrebe Nemci su angažovali kvalifikovane ljude bez obzira na njihovu političku opredeljenost. Kako su među prvim zatočenicima uglavnom bili partizani i njihovi pomagači iz Srbije, tokom postojanja logora oni su najvećim delom sačinjavali grupu personalaca. Jedan od najvažnijih poslova koji su personalci obavljali u logoru bila je registracija zarobljenika. Svaki logoraš imao je svoj karton u kome su bili upisani najvažniji lični podaci. Kako i kad, gde i zašto je uhapšen, u koji logor se upućuje i u slučaju smrti njen razlog. Po 100 nas je određeno ovako. Pa personal, u personal sam i ulazio i ja, ulazio i Šuster i krojač i sve to činili. Ta grupa u 100. Celu noć po 24 sata se sedi za mašinom sam sedeo. Nije to nikakav težak posao bio. To je mehanički samo ime, prezime, odakle si i gotovo. Jer u pitanje krivice
Nisam ulazio, niti me se ticalo. Zna se, kad radiš u kancelariji sa Nemcima tu, upravo da si u neku ruku privilegovan. Ja sam bio privilegovan u tome smislu što sam bio pedantno radio, znao i nemački i znao naš jezik. Ljudi nisu od mene strašili, ja batinu nisam nosio, ne. Takozvana logorska samouprava podrazumevala je da zatvorenici preuzimaju ulogu logorskih policajaca, vođa radnih grupa i četa. Jedan od osnovnih zadataka, pored održavanja discipline, bio je i podgrevanje stalnog straha i nesigurnosti kod logoraša. Ovi ljudi koji su i sami bili logoraši, lako su prihvatali nove uloge i još lakše se identifikovali sa svojim učiteljima, često postajući i gori od njih. U arhipelagu nacističkih logora ovo je bio uobičajen slučaj.